Right. Because I'm ready. A more than there, but a heading and bay. Yankopon or Bonipa no Lum do to me Monipa. Casade. Now, on the 21st, 2021, 10th January, and I'm Wally. Na mwara be wiye every sada na be kan na die Emwa bay me wale be wiye na mwa mpan kitin bi ada me wale be wiye wiya no edura na juna amwa ne di kan ofio wonya nware de na nhum dabi yes amo amwa na mu yan kitin te se me kokro motisi amwa no ba bia me fa bia me ne mwa no anya ba bia me fa bia sanka dia sense minam ho se minya hu lat ba meto mani mo se mware na mabamba emwa no mma ba ko mma mienu empan ne beba atanso mba before 6 o'clock and past 6:30 no be free wo se empan ne ba atia koto beba ana ehwa azu beba atia koto beba ana baba ade cha no paso nkwankwa do bisu beba chese mwa na omudi asie 24/7 dia baye wo se efitin ase ebrebe wo wade wiye madam walbe wiye na sada na before ba na kwa na kire me se hwe mo we me kwa de me fara se o me de me no obi ani azemti na oba na wade no busa ne se ansa na wo behunu na wa wade pen anansa na wo mpena bi mpena de no wo bi but na on wale da no ne na jai mpa chawan eduru ba bi a wo ka ni bre so ebetumi kura ba se ne mpena bi o ma wasundue well and wabusa ne ho asem mabusa no so ni mu o si bibia sani sisi e moida so ba sisi ade emwande mi hu o mu te sese de fese na mi hu o mu no eswati sisi ana ne atia kote no kwankwo de mi de mi hu o mu ana empan no so de se mi obi abobo me se ya nipa ne start ya first time second time emwane beba se mwone nya badia adobia be ye bianya de be adwuma adobia nya adwuma adobia ne be ye adwuma te se nka ba ha si o de adro ma me a mekokodo fie mi wuro fie nkwa me mtum se adro na se mi mtum se adro nya de be ye adwuma o be yusu ne se de tie be nya de be ye adwuma na kwankwa no bi no ba de no mbe ye kwankwa do be ahomachi at times 5:30 no ma jin chance dan so afa no mo nam so mo jin chance kre kwa na oyire no husu o maba ade ye nyina ya we pa ma ya ma kwa ache bedu mbre bi kura mi se the more me na me temi sam ya de kura man for so ndam esma se entra ka me nyimu information mra amon for so ma se njibu to nti mi yonku bia me ne e fine pa ba be me fa bia de wo bia me bana mane nti da ko nem se no asem we de ma men kama ntuma nsa me kama ntuma na sa track ne so start mi yonku so ma busa no so ni mu hasem omu a me calculation me so de ma jon to fo ma me susu se omu track mu so nyina so ya me da me yonku no so nkrofo nso ni u okay bibia ha me wasem de o kan asabia kusabia nya ado kafra wate bibia ha ba ka sabia wa adwuma bibia ha me se de wo se hu me se de me te no sa na me te me no di komo aye kama bibia ni ho ha me bibia ni ho ha me ne beto de yade na ha me nya sa de bibia ni ho ha me enti mo ane ba sa da be jawo yade mo ne de se so kiyama ma do se no mo ne be ba adro bia ni ho be ya adwuma bi o pa use me emre bi papa bi me ko fa papa bi kura ba mo fula ni bi o mama do me de gu ahinam me di si o me wura da me ba na do na hwiagu SOMPA FM ma ba ka gu me de gu report me di si ja so me wura ba na hwiagu katachi o ye di eni o pa gi me sira nka ba tu di asi na kranka ba bo me toto wa no me pese me track ko me firi sirbu na ba na wa kofi o ta ko sie de ma kofi ma ye de o mba ye o ni nyina so amwa wa kofi amu se nya o firi o ma ye de o mba ye amwa before me kofi mo ko ska me spend ya kra getting to 3,000 mo anon ba sa hu mo physical o munya de ebitimi ba ma otimi kum o mutimi ba num so kum num na ba ko aka no bako obaba no num na ba san ba ususu se de na yo sa no kronya me se se de me hu de me kama sem rambo bi se de me hu de me kama sem ko papa ya ye ne no adi nhyiamu me kai se ye wo fie no ho so ame eduru ba bi kura mo ani kum bi de 2 TV ne so ana asem a wo ka no anyi busirim ka ya asem kase pa even crowd there was a time kura mu ma lot of
me dampa so sa mete se asa bo bi nampa no so me phone so all the time na ebe me se nam sa djuma wi enti obi atimi frɛ me bia na ho ache no hia mmoa me te krekre me de se fa mpa no so sei me tu asa bo bia ka me nsa uhu abo akro me ko hwe ya me ko hwe na ya na me to me nsa se no obeto fam me so me pe no mpa no so me ko me hu so oda fam nyame koto ai ana nketwa no okay omoma no me ko hwe no oda fam abra da no soro TNG pono e China door windows glass nti abono fa ni wure inside mi pia baba nta na mpa na jempa 3 na afa nyame no kwani ne ensemu sisi wiase o beni de chese odi o wiase a obae wa hoto ene de o ma hoto nyina e mo ne e ha wa adwene oh since 2021 be kan de na wo so tibi badani wo ni de obakase yesomo mo obakase yesomo lai obeti ma twa mo sei obaba na wo da obetwa mo sei no ni obaba na wo da wo ukumbi oh bebre na o yire no so wo ono kura kum bi mre bi kura na mini wo aya na o yire no so firi group eso oh mire so free Burkina but ne ma men papa nyina wo no kuro manti mpa bet ma kase pani uko ofi aboso mo ebi wo ho but me de to meka se mi hu madwuma sa na meka no na wo nsumo ni bia na oh senior okwa de meka se mamra meka se no ye no fa okwa na uko ye ko ye hwehwemu wo ho no omo ka se na kire wo ay omo de mo ka se ya de omo toto papa so but me anam se me ma hu action ti me hu no kronya me hu mu so fa so no kro de ba ko emwa no obosom ni omo amute obosom hu nyina me de me hu madwuma ye me de nkotomi so wo gidie ni sa ko because ato me omo ntima nko anyeme aye wo fie boso ato me want man ko anyeme at the same time so na so boy ho ban nti wo no so fa so ni say katachi so wo ha also we see akwan na wo yire na di komo ko akire se ni fie boso mo ono de me busa no mu de no ba bi wo no oni papa na wo so ko ni papa no kra so onko ne papa ho ni papa no nko ni papa ne nko because betumi aba se fie kra baba wo ya ware no e wo na wo so no waba ba gye no wo se obi ge kra akọ ho ana na ni abre wo so okurum ha we nka sakura so se sane no ma de media kan ko so se menyame oba na ja wade ko se sane no ma de media kan ko ko emwa no ntu ja ko se basa mani abra me na ma me pa ma yele sa ba do sakura de yese mitimi transio first mitimi transio no 2 minutes me body nyina be freeze body ni nyina be freeze te se de awuro ene sei te se what mu se moja no kra nya adwuma me dim pagya me sanya hwe se me transfer before me sara na ntia do pro no kra problem prophet ntizesi ano me de ba bia na mani ehwe paa woti fie ho a wonware ye na mwa nni ho nti ehwe se ifira wade nim ye betumi anya ne din udi ne de sen akwapa no kwa for Mr. Dolin na gina ho no ye ose mwa de o chense wa bi ezu wo ne fie odan no wa ha wo woni odan no wa ha abosoma ketre se mwa bia bi wo ne fie ho na mpan de ejai asa ne ho mwa na opeso hu se sunsun mu ade emra mi sene fa nye sunsun mu ade a enko benkum 10 sunsun mu ade prophet omo ba so hu bedi ninya ana se omo ba se ko omo ba be yi ni yi na wono ana hu na akwan ya wo de behwe mu wana na sisi ana ese ye hwe se afri na ono ana side ana se na yele wo ba no ko fa no sa na ye hu okay akwapa no kwafo epese hu se muwei afri papa na nkasa ne side ne free emra mi sanifa na yere okọ wale no side na sa amwa ni free a sunsum kro ni free a enko benkum 10 SOMPA FM ban from the side na so otifio na mwa bi ama ho na se makwa ya wakoyo ho ade na me ba nwumre na se mwa ni me ba de ne oba ne ho mwa na prophecy say wo ba so ko na de na mwa so ha se ono na wale oba ne natena ombeko na gise wo ye ho ade ya nya ho ade mfiri ho sada na doli wo ba san awade oba ni bi mo ba wa to ni hia ka wade de mfa nko heaven ba bia ye keka ko die e ho ya ye trama wade no
obi yiri mu anu akɔware no to ono no ma person dia aha ya kwan ho nti mu aba ni na bi kura ha ya ntumi nka wa hu bibi aha ya kwan ho anu kwasem nyani na na ebetumi aka opanyini nyame ya adoma chi na bra ba found to my pefra what the mention onim sa ade na ha papa we na sa suma ne link no e woni tirimo okay onti gisi yi sa ade ni nyina sa na omo agya na chidi yi die ya yi sa link no okay ye we ade e be ye no ye be yi ni nyina afri ni mu nti afi omo ntimi ne nyankita hodie biem okay nti kawakoma tu yem why enya prophet ye nhwe se muwa no komu ba be di ama no ena wanhu maka dia na se nyana no beso mo ye no akwapa no kwafo epese hu se muwa ye omo ba papa ya kwa mu epese hu se omo ba so mbe ye ni yi emra mi se ni fa omo ba so mbe se na enko benkum ten mo be se no e se ye se no ayase prophet we story about we even to said that twada yes I me bre no sa me bre no sa me be fa course 5 minutes